Amakuru atugeraho muri aka kanya aravuga yuko igihugu cy'Ububiligi cyaba cyaramaze gushinga ibirindiro bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Iki rero ni igihugu kibanye nabi n'igihugu cy'u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya, ndetse yafashe ingingo yo gufunga imipaka igihuza n'ubutaka. Nubwo hari amakuru nabonye yakomeje kugenda agaragaza yuko hashobora kuba hari kuba ibiganiro bigamije gufungura iyo mipaka, ariko gusa bikavuga yuko ibirindiro bya gisirikare by'igihugu cy'Ububiligi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bivugwa ko indege zitandukanye z'intambara n'ibikoresho bikomeye cyane byamaze kugezwa mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru akavuga ko hashobora kuba harimo harategurwa ikintu gikomeye cyane, byinshi cyane kuri ibi birindiro bya gisirikare by'Ububiligi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru uko tugenda tuyabona, mu by'ukuri turakomeza kugenda tuyabagezaho, ariko byinshi cyane ngiye kugenda bigarukaho ndebera hamwe, yewe mbabwira n'ibyo navuganye n'abantu batandukanye bari imbere mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane n'abakurikirana politiki mpuzamahanga, by'umwihariko y'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane imibanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mbibutsa ko Uburundi buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barwana n'umutwe wa M23. Uburundi ariko kandi nanone ni Uburundi ubanye nabi n'igihugu cy'u Rwanda kugeza ubwo bafashe ingingo zikomeye cyane zo gufunga imipaka yose ihuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Turaje rero tubigarukeho tubisesengura muri rusange, ariko nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, reka tubanze turebe amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu buryo bw'incamake, mbere yuko turaza kuganira kuri iyo ngingo nyamukuru y'iyo nkuru y'uko igihugu cy'Ububiligi cyaba cyaramaze gushinga ibirindiro bya gisirikare muri iki gihugu cy'u Burundi. Hari andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka babwire ko muri Georgia hakoreshejwe uburozi bwifashishijwe mu ntambara ya mbere y'isi. Inzego z'umutekano muri Georgia zakoresheje ikinyabutabire cya kamite cyakoreshejwe nk'intwaro mu ntambara ya mbere y'isi, kitakemewe gukoreshwa kubera ingaruka z'igihe kirekire kigira ku buzima bwa muntu. Biravuga ko muri iki gihugu cya Georgia rwose uburozi bwakoreshejwe cyangwa se bwifashishijwe bwanakoreshejwe mu ntambara y'isi. Akaba ariyo makuru akomeje kugenda avugwa. Hanyuma ikindi ni uko ibigo bigera ku 100 bikora intwaro byaciye agahigo ko gucuruza arenga miliyari 679 z'amadolari Amerika mu mwaka ushize, nyuma y'uko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iyo muri Gaza n'izindi zibera mu bice bitandukanye by'isi zari zikomeje gukaza umurego. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda avugwa, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda kiri kuvugana n'abafatanyabikorwa ba leta mu byo kurwanya virusi itera sida ngo hatangizwe uburyo abafite iyo virusi bajya baterwa urushinge rumwe mu mezi 6 aho kuba ibinini nk'uko byari bisanzwe ibinini bafataga buri munsi. Umuyobozi rero ushinzwe kurwanya virusi itera sida muri RBC Dr Ikuzo Basil yabwiye itangazamakuru ko bari gushaka abafatanyabikorwa babafasha kujya batanga umuti ugabanya virusi itera sida ku barwayi bose, kuko hashize umwaka hari aho rero batanga urushinge rw'amezi agera kuri 2 kandi bitanga umusaruro kugeza magingo aya ngaya. Andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, muri Anquaben mu gihugu cya Mozambique, Perezida Chapo yasuye RDF ndetse na polisi by'u Rwanda. Perezida Daniel Francisco Chapo wa Mozambique ku munsi wo kwa gatandatu ya 29 Ugushyingo yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda zikorera muri aka karere ka Anquabe mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu perezida rero yaraherekejwe na Minisitiri w'ingabo za Mozambique Major General Gustavo Artur Chume, umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Julio dos Santos Gen, n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Andre Rafael Maungwane, ndetse n'ubuyobozi bw'intara ya Cabo Delgado buyobowe n'uwitwa Valige Tuwabo. Yakiriwe n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Major General Vincent Gatama. Asura rero ingabo z'u Rwanda zikomeje ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri kariya gace ka Cabo Delgado n'intara yari yaribasiwe cyane n'ibyihebe mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero andi makuru ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mujyi wa Walikale. Biravugwa yuko M23 yazindukiye mu mirwano ihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Bikavuga ko rero hazindutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremeye ndetse n'imbunda ntoya, ndetse abaturage bakaba bagize ubwoba, benshi bakaba bahungiye mu mazu yabo, abandi bajya kwisha mu mashyamba nk'uko amakuru atugera abivuga. Hanyuma rero ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye tuganira ku makuru akomeje kugenda avugwa. Biravugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi Ububiligi ngo buri gukoresha Uburundi nk'ibirindiro byabwo bya gisirikare mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububiligi ngo baragenda bwongera igihagararo cyabwo cya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC. Uburundi bukaba ari ihuriro ry'ibikorwa byabwo kubera ko Bujumbura ikomeje gushyigikira igisubizo cya gisirikare cya Perezida Felix Tshisekedi, kandi ikaba iri hafi y'akarere karimo amakimbirane. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko guverinoma yabo yemereye mu gihe cy'umwaka wose indege 3
z'igisirikare cyo mu kirere cy'Ububiligi gukoresha ikirere cy'u Burundi kandi zikagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kugeza muri 2026. Bivugwa ko ku itariki ya 13 Gushyingo no ku kwezi kwa 11 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yohereje Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'Ubwikorezi ibaruwa ivuga ko Minisiteri y'Ingabo yemeye iki cyemezo, kikaba bibaye ku nshuro ya mbere Uburundi butanga uburenganzira nk'ubwo ku ndege za gisirikare z'Ububiligi nk'uko bagiye babigaruka. Iki cyemezo nk'uko rero inkuru dukesha The Great Rex Eye ivuga cyerekana ko Ububiligi bugamije kongera ibikorwa bya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika cyane cyane muri RDC binyuze mu Burundi. Ibi ntibitangaje rero kubera ko ingendo z'indege z'ingabo zirwanira mu kirere ziherutse mu Burundi no mu burasirazuba bwa RDC zisobanuye byinshi cyane. Mu ndege zahawe uruhushya harimo iza Airbus A400M zifite nimero CT01 kugeza kuri CT08, imwe yatwaye amasasu harimo missile, rocket ndetse na grenade kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kandi kugera ku kibuga cy'indege cya Kindu mu ntara ya Maniema no ku kibuga cy'indege cya Banguka Ikisangani mu ntara ya Chopo hagati y'itariki ya 7 ndetse n'itariki ya 14 Ugushyingo. Imwe muri izo ndege Airbus A400M Atlas ifite nimero ya CT04 yagaragaye kandi igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa ku itariki ya 9 Ugushyingo ivuye mu Bubiligi nyuma yo guhagarara ku kibuga cy'indege cya Zaragoza muri Espagne kugira ngo yongere ipakire ibikoresho bya gisirikare. Amakuru avuga ko ikibuga cy'indege cya Zaragoza kizwi cyane mu kwakira imyitozo ya gisirikare ihuriweho y'umuryango wa NATO kandi kikaba kibarizwamo kimwe mu bigo bikora amasasu gikomeye cyane mu Burayi cyitwa Enstaraza SA. Hanyuma ku itariki ya 3 Ukwakira no mu kwezi kwa 10 Atlas A400M CT07 yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri itwaye ibikoresho bya gisirikare. Ikurikira indi ya A400M CT05 yahageze ku itariki ya 12 Nzeri iturutse i Buruseli inyura Zaragoza muri Espagne na Cotonou muri Benin mbere yo kugera i Kinshasa ndetse na Lubumbashi nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Hanyuma bivugwa ko muri Nyakanga ruva mu kwezi kwa 7 Boeing 722 gisirikare cyo mu kirere cy'Ububiligi ifite nimero BAF 2427 yaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze ikomereza mu gice cya gisirikare hapakururwa ibikoresho by'intambara. Tariki ya 2 Gicurasi no mu kwezi kwa 5 Ububiligi bwimuriye drone 5 za CH4 i Bujumbura zivanwa i Kinshasa zinyuze i Kalemi mu ntara Tanganyika kugira ngo zikorere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ariko amakuru akavuga ko ku itariki ya 21 Gicurasi indi ya A400M ifite nimero CT04 yahagurutse i Lubumbashi yerekeza i Bujumbura hamwe n'abasirikare 11 b'Ababiligi nubwo indege yari ifite uruhushya rwa ambasade. Inshingano zayo zari za gisirikare nta gushidikanya, aho rero yari irimo abasirikare bakuru b'Abarundi ku cyicaro gikuru cya FDNB Irohero mu rwego rwo kurushaho kunoza igenamigambi ry'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa RDC nk'uko amakuru yagiye bishimangira. Hanyuma bikavuga ko nanone indege itwara imizigo y'ingabo z'Ububiligi kandi yakoresheje inzira nyinshi nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye mu Burundi, ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikibuga cy'indege cya Kindu n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa mu gutwara ingabo, intwaro ndetse n'amasasu. Hagati ari ku kwezi kwa 3 indege nyinshi cyane za gisirikare zakoze ingendo hagati ya Buruseli ndetse na Kinshasa, Buruseli na Bujumbura na Kinshasa na Bujumbura, zimwe zabaga zitwaye intumwa za gisirikare izindi zitwaye ibikoresho. Ku itariki 21 Werurwe indege ya Falcon 8X y'ingabo zirwanira mu kirere y'Ububiligi yavuye ku kigo cya gisirikare cya Mershock i Bruxelles yerekeza i Bujumbura irimo abakozi bayo bagera kuri 3. Indege yerekeje i Bruxelles mu gitondo cyo ku itariki 22 Werurwe hamwe n'intumwa z'Abarundi zigizwe n'abasirikare bagera ku 8. Iminsi ine mbere yaho indege y'igisirikare cyo mu kirere cy'Ububiligi yaguye i Kinshasa hanyuma yerekeza i Kindu umurwa mukuru w'intara ya Maniema, aho ingabo z'Ababiligi zigera kuri 500 zoherejwe n'indege zitagira abadereva n'ibifaru kugira ngo rero zunganire ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kurwanya inyeshyamba. Urujya n'uruza rw'ingabo rero z'Ababiligi ndetse no kuhaba bigaragara ko byiyongereye kuva mu ntangiriro za 25 cyane cyane nyuma y'uko AFC 23 yigaruriye Goma na Bukavu, imirwa mikuru ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero ngo ntibigaragaza gusa ubushake bw'Ububiligi bwo kongera igihagararo cyabwo cya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari, ahubwo
binatera impungenge ku bijyanye na gahunda ishobora guhungabanya umutekano kubera ko iki gihugu gito cyo mu Burayi cyatakaje imbaraga muri ako karere. Muri ako karere nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma Perezida Daniel Francisco Chapo wa Mozambique kuri wa gatandatu tariki 29 Ugushyingo yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora mu karere ka Nkwabe mu ntara ya Cabo Delgado. Perezida Chapo yaraherekejwe na Minisitiri w'Ingabo za Mozambique Major General Cristóvão Arthur Chume, umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Julio dos Santos Jane, n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Andrew Rafael Mahungwane, ndetse n'ubuyobozi bw'intara ya Cabo Delgado buyobowe na Valige Tawabo, yakiriwe n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Major General Vincent Gatama. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yatangaje ko Perezida Francisco Chapo yahawe ishusho y'umutekano mu gace inzego z'umutekano z'u Rwanda zikoreramo, hanyuma agirana ibiganiro n'ingabo ndetse n'abapolisi b'u Rwanda. Perezida wa Mozambique yashimye imirimo myiza ingabo na polisi by'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique bari gukora mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba, abasaba gukomeza ingamba zigamije no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri icyo gihugu cya Mozambique by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. Ati ndashimira cyane ingabo z'u Rwanda ku bw'akazi k'indashyikirwa bakora muri Mozambique byatumye umutekano ugaruka muri ntara. Ati mukomeze rero mukorere hamwe n'abavandimwe banyu hano, ati kuko nta terambere ryagerwaho hatari amahoro ndetse n'umutekano. Perezida Daniel Francisco Chapo yibukije ko iterabwoba atari ikibazo cya Mozambique gusa, ko ahubwo ari ikibazo cy'isi yose, ariyo mpamvu rero ubumwe, bufatanye, buhamye n'imikoranire myiza hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'ingabo za Mozambique ari ingenzi mu kurirwanya. Yibukije ko imishinga itandukanye igiye gusubukurwa, bityo amahoro n'umutekano ari ingenzi mu kubungabunga ibikorwa by'iterambere by'igihe kirekire, nk'uko yagiye abigarukaho Perezida Daniel Francisco Chapo w'iki gihugu cya Mozambique. Hanyuma rero inzego z'umutekano muri Georgia zakoresheje ikinyabutabire cya kamite cyakoreshejwe nk'intwaro mu ntambara ya mbere y'isi, kitakemewe gukoreshwa kubera ingaruka z'igihe kirekire kigira ku buzima bwa muntu. Uburozi byagaragajwe ko bwakoreshejwe binyuze mu mazi yaterwaga hagamijwe rero gutatanya abigaragambya muri 2024. Uburozi kandi ngo bwahagaritswe mu mwaka wa 1930. BBC yanditse ko isesengura ryakozwe n'abahanga mu binyabutabire ndetse n'abaganga baganiriye ryagaragaje ko inzego zishinzwe umutekano zakoresheje kamite ndetse n'ahantu yaherukaga rero gukoreshwa mu myaka ya vuba. Imyigaragambyo muri Georgia yabaye mu Gushyingo 24 uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Byinshi rero bikomeza kugenda bivuga kuri icyo kinyabutabire. Imyigaragambyo muri Georgia kandi yabaye mu Gushyingo 2024 nyuma y'amatora yabaye mu Kwakira 2024. Batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibayibyishimire. Dr Constantine Chakunashvili wari mu myigaragambyo imbere y'inteko ishinga amategeko yatangaje ko nyuma yaho yumvaga uburyaryate ku ruhu ndetse kandi byamaze iminsi myinshi. Yabajije abantu batandukanye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ashaka kumenya niba nabo barahuye n'ingaruka nk'ize, abona ibisubizo bigera kuri 350 birimo kimwe cya kabiri cy'abahuye no kuribwa n'umutwe, umunaniro wo gukorora ndetse no kuruka mu gihe kirenze iminsi 30. Imiryango y'abaganga n'indi iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye leta gukora ubushakashatsi akamenyekana niba nta binyabutabire rero bihumanya byashyizwe mu mazi yatewe rero abigaragambya rero babatatanya, ariko leta iza gukomeza kugenda ibyamagana muri icyo gihugu cya Georgia. Hanyuma mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, amakuru akomeje kugenda avugwa rero aba ari menshi cyane, abagiye agarukaho n'ibitangazamakuru byinshi byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga bigenda rero bigaruka ku makuru menshi cyane abakomeje kugenda avugwa. Hagati aho ngaho reka mbabwire ko ibigo bigera ku 100 bikora intwaro byaciye agayiko ko gucuruza arenga miliyari 679 z'amadolari Amerika mu mwaka ushize, nyuma y'uko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iyo muri Gaza n'izindi zibera mu bice bitandukanye by'isi zari zikomeje gukaza umurego. Ni imibare igaragaza izamuka rya 5.9% ugereranyije umwaka wari wabanje, ndetse ngo guhera 2025-24 kuri ibyo bigo 100 bya mbere ingano y'ibicuruzwa yiyongereyeho nibura 26% nk'uko raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku mahoro cyo muri Sweden The Stockholm International Peace Research Institute bivuga. Umushakashatsi rero ukorana n'icyo kigo witwa Lorenzo Scalazzato yagaragaje ko ibigo bikomeye cyane ku rwego rw'isi mu gukora intwaro mu mwaka ushize aribwo byacuruje intwaro nyinshi cyane kuva ubushakashatsi bwa Spire bwatangira. Mugenzi we witwa JD
Gilberto Richard yabwiye AFP ko ubwo bwiyongere ahanini bushingiye ku bihugu byo mu Burayi nubwo ibice byinshi cyane by'isi habayeho ubwiyongere uretse muri Aziya ndetse na Oceania. Richard yasobanuye ko ubwiyongere bwo gukenera intwaro mu Burayi bushingiye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'ubwoba ibihugu by'Uburayi byatewe n'Uburusiya bikibikaho rero intwaro zihagije zo kuba byakwirwanaho. Yongeyeho ko ibihugu byinshi cyane by'Iburayi bikomeje kandi guhanga amaso uburyo bwo kwagura no kuvugurura inzego zabyo z'igisirikare kandi nabyo bizatuma rero ubwiyongere bw'intwaro zikenerwa bukomeza kuzamuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ibigo 39 biri mu ijana bya mbere ku isi mu gukora intwaro ndetse muri icyo gihugu naho habonekamo rero ibigo bitatu bya mbere ari byo icyitwa Lockheed Martin, Airtex yahoze yitwa Raytheon Technologies ndetse nitwa Northrop Grumman. Ibigo byo muri Amerika byose ubwiyongere bw'ibyo byacuruje bwazamutseho 3.8% bigera kuri miliyari 334 z'amadolari Amerika mu mwaka wa 2024, ni hafi kimwe cya kabiri kizacurujwe ku isi hose. Ibindi bigo 26 nabyo biri mu ijana bya mbere biherereye mu Burayi, ibyo byacuruje byiyongereye ku kigero cya 13% bingana na miliyari 151 z'amadolari Amerika. Ikigo cyagize izamuka rinini cyane mu byo ijana muri Czech Republic cyitwa Czech Company Group cyagize izamuka ry'93% bigera kuri miliyari 3,600,000 z'amadolari Amerika. N'ubwiyongere bwatewe nuko icyo gihugu ari cyo cyatangaga ibikoresho by'ubwirinzi kuri Ukraine. Ibigo bibiri by'Uburusiya nabyo biri mu ijana bya mbere ari byo cyitwa Rostec ndetse na United Shipbuilding Corporation byagize ubwiyongere bwa 23% bigera kuri miliyari 31,200,000 z'amadolari Amerika, nubwo habayeho gukomwa mu nkokora n'ibihano byafatiwe ku ruhando mpuzamahanga nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa, gusa reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru n'ibiganiro. Mukomeze muri banditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bita bibagera.